Tako je, kroz te dve utakmice smo mogli da izrotiramo sve igrače i da nekako, da kažem, kroz neki trkački rukomet, možda malo i pun grešaka, baš zbog tog trčanja i nekako atipičnog rukometa koji igraju Paragvaj i Kamerun, došli smo u situaciju da se, ako nekontrolisano u nekim situacijama trčali, pravile su se neke greške, ali na kraju suština je bila da se razigraju neki igrači, da prođu svi kroz te dve utakmice, da se podigne taj neki nivo i samopouzdanja i vere i da se na kraju krajeva istrenira malo i ta fizička sprema kroz te dve utakmice za ono što sledi. Tako da to je iza nas sada, izanalizirali smo te neke stvari, bavimo se sada Mađarskom. Mađarskom se bavimo u stvari već zadnja 2-3 dana, možda i ona malo bila u glavama pa je negdje poremetila možda ovu zadnju utakmicu sa Paragvajem, ali nekada tako i mora. Sutra počinjeno pravo za Crnu Goru i mnogi kažu već na startu od tih evropskih selekcija duel koji bi mogao da riješi mnogo toga, meč koji ima veliki ulog zaista. Pa jeste, početak je turnira i uvek kada se igra ta prva runda, svi oni timovi koji ponesu maksimalni broj bodova u tu drugu rundu imaju neku prednost već stečenu za ono što svi žele da odu u četvrtfinale. Tako da za nas je ovo najbitnija utakmica u ovoj grupi. Pravi protivnik, jedan kvalitetan protivnik, Mađarska koja je već dugo godina onako gradila jedan tim i napravila jednu finu reprezentaciju s par iskusnih, ali i većina tih nekih igračica generacijski tu slično i onako funkcionišu stvarno dobro jer su dosta prošli sa tim mlađim kategorijama jedne i druga generacija i osvajali velike medalje, tako da imaju dosta iskustva igranja Mađarske lige, iskustva igranja tih turnira velikih, tako da čeka nas težak posao, ali naravno i mi ćemo probati da tražimo neku našu šansu i da probamo da odigramo što kvalitetnije, pre svega u odbrani i da probamo da zaustavimo te njihove bekove koji su dominantni i glavni igrači Mađarske, što iz polja šutema, što je ovako u igri 1 na 1. Tako da meč jeste veoma bitan za obe ekipe što se tiče prenošenja tih nekih bodova, ali turnir naravno ne zavisi samo od te utakmice. Tako da ne trebamo praviti i vršiti neki veliki pritisak. Znamo i mi koliko znači nama i njima da se ponesu ti bodovi u drugu rundu, olakšali bi posao tamo, ali prosto treba se igra utakmica bez pritiska jer ovoj ekipi koju mi imamo mladoj, prosto to i neiskusno da kažem, više nije toliko mlada koliko je neiskusno, da dosta igrača nije nastupalo velikim takmičenjima, ne treba taj dodatni pritisak. Paragvaj i Kamerun teško da mogu biti osnov da se procijeni ko je favorit, ali po tebi ko je sutra favorit? Pa mislim da oni imaju mnogo dužu klupu, mnogo veću rotaciju. Te igrače koji igraju u klubovima, koji su nosioci sad ove mađarske reprezentacije, su i nosioci u svojim klubovima. Znači svaka pojedinačno koja je tu pozvana igra baš važnu ulogu u svom timu i mislim da tu vidim njihovu neku prednost jer su možda više u tom nekom igračkom ritmu ti njihovi bekovi nego naši. Što će biti ključno za pobjedu? Kako spremiti ekipu? Pa ključno je odbrana, zajedno u tandemu sa golmanom. Vi znate da te velike utakmice uglavnom golmani prelome, veći broj odbrana, a naravno on zavisi malo i taj broj odbrana zavisi malo i od stabilnosti i kvaliteta u odbrani. To jest mora se igra agresivno sa dosta prekida, ne dozvoliti im da se raspucaju. To je ono glavno što je njima glavno oružje i naravno dobar napad, kvalitetan, stabilan, bez puno tehničkih grešaka sprečava lake golove. Znači uvek je ista priča, ali prosto je to.